Danas pravimo vrlo popularno, a i vrlo ukusno jelo, to je musaka sa krompirom i mlevenim mesom. Dobrodošli, dragi prijatelji, na kanal Dobri recepti. Od namirnica će nam biti potrebno sljedeće: nekih 600-700 grama krompira, malo maslinovog ili običnog ulja, 2 jajeta, jedna konzerva paradajz pelata, 2 decilitra pavlake, malo bibera po ukusu, malo soli, nekih 700 grama mlevenog junećeg ili svinjskog mesa, oko 100 grama mlevenog parmezana, jedna glavica crnog luka i 2-3 češnja belog luka. To je to što se tiče namirnica, možemo da krenemo sa pripremanjem. Krompir isecite na kriške i trudite se da kriške budu jednake debljine kako bi se podjednako krompir ispekao u rerni. Ako volite hrskavije, polovinu koju ćete staviti na vrh možete za nijansu iseći tanju. Na redu je luk. Iseckajte i crni i beli luk sitno koliko možete. Zapratite kanal kako biste prvi dobili obaveštenje kada bude objavljen novi recept. Naravno, dobro dođe i kao motivacija i podrška, ne košta ništa, hvala vam puno. Također iseckajte i beli luk sitno. Sada ćemo napraviti smesu koja će ići na vrh kada sve složimo u tepsiju. U jaja dolite pavlaku, dodajte soli i bibera i sve to na kraju izmešajte vilješkom. Ovdje po izboru možete dodati malo origana ili bosiljka, sve je po vašem izboru. Sada krećemo sa dinstanjem luka i mesa. U tiganju ugrite ulje, pa dodajte crni luk. Kada se luk izdinstao, nakon nekih 5 do 10 minuta dodajte i beli luk. Nakon nekih 5 minuta dinstanja možete dodati i mleveno meso. Ostavite da se dinsta nekih 15 do 20 minuta i povremeno mešajte da se ravnomerno izdinsta. Ako zafali, u međuvremenu možete dodati još malo ulja. Na kraju dodajte paradajz pelat i promešajte da se sve lepo sjedini i ostavite na laganoj vatri još nekih 10 minuta. Musaka sa krompirom je ukusno jelo koje potiče iz mediteranske kuhinje. Ovo jelo je puno ukusa i tekstura, pružajući kombinaciju sočnih mesa, kremastog krompira i osvežavajućeg paradajz sosa. Musaka sa krompirom je omiljena poslastica u mnogim domaćinstvima širom sveta i često se priprema za posebne prilike. Kada se sve to lepo izdinstalo i iskuvalo, prelazimo na finalni deo. U jedan pleh srednje veličine poređajte krompir, pa preko njega prelijte meso koje ste prethodno dinstali. Nakon toga od gore poređajte gornji sloj krompira i prelijte s mesom od jaja i pavlake koje smo na početku pripremili. Od gore pospite parmezan. Rerno ugrejte na 180 stepeni i pecite musaku nekih 45 minuta, odnosno dok se gornji sloj lepo ne zapeče. Možete ostaviti malo duže ako želite da gornji sloj bude hrskaviji. Sve u svemu pratite što se dešava u rerni, neka rerna peče jače, neka malo slabije. Na kraju musaku secite na kocke i uživajte. I nemojte zaboraviti da zapratite kanal, da nam date neki like, a možete i da podelite recept sa vašim prijateljima na Facebooku. Hvala na pažnji i naravno pozdrav do narednog recepta.